Allora so fo manuia lange mama ya misia fo oe e we are ka weekend masan ya te varvalai so o piri wa o ka vai basa io e we are ka babara la ka yo ka nganga ma ka lo au ka kingo sa ka vai singi vai basa vai o misia o fo le uso o fa pe fo le ya aisa wala nga amalanga yo ya fa mo me ne o le o dungo va mo me o tunga maule elia va tuli me va le ma ya a to no mai la ya na fa taile le lo to ile tu ya o le wa au manu o lo manu fa fo ilo so fu la le o fi fo va pia o ngi ya so ya wa fa ka si mai ma fa ka fa so fo ya me fo le si la kule il kako palmia ia marsanga foi ko kalongo mai ya Samoa e ala ikuskala o kako masenga la kuskala o kako senga ya maro se fo bo langi ma o kikiro so de se mai berenga bera makanga a makal par po mo kusikuri kuskala me lega fa kuso ya ko Faalelei Kou kala wala ga ese kero kala te milos ai solo femilo sai e ese Faalelei ese mo venga e mo al kala sao solo mo maso pa super kusinga ko kala so ya ama ngai ara kulinga le mo kuli e palmia e la observa fai ma o inga a ba le ka kulia kwal foi ko kusumani skala me la vagas ko que loco ko kulia e al palmia no ko fai le sikusi fa sa uno mo observa a me foi ese la maior we go have taile ato la ga go flash for the first time o sharing ai se tala la observa ai go sharing o le tulanga se pine fa ma na tulile nei ole manino sa no nga na sa no ia le fionga di palmia o te le to italia ina o to inia u fa tala noanga ma fa kala ngoanga o mingiska ma ole ata pena fo ise pepa ave ka peneta e fa ma wina i tu langa le ai se sile sa mo mele o kusima fa maya o ban la ko le palmia from covering government events and activities. Okay, for events and activities it's a press conference nena lenga ngai ka palmia kurio ko o se se ko fa winga ngombe o manatuai a matatu ile so o te le to Italia le observer tonu o fataltanonga umalava ma o ta pena fo le pepa aver ka peneta o le matanga lea o le ave seino so tanga nei sa tato masani mai langa e to te le o loa le va o le taum fai atu o ngā luenga le malo o mga luenga lea nga i mai ai upu fai mo upu falenga wale ngata i le fai ngā malo ale uso solo i whaurulungo o mtanga luenga le malo ma wo manatuai e fai lau fai unga e matatu i le so o te le to Italia le newspaper o le observer i sau whaataltanonga tasi anga i atu nei mo le lumanai sa ia fua se tapu e le ia se nuu e popea a wata tau na whaini tūlanga o aia inga whapenei a whai e le whaalolo mai o le whaalolo tu foi o ne lena o au e awhia o au le utau o beina le tunu mai o manatu e whaasisila lo i ai a le a mataina le tātou porkala me lansol nei whamalulu atu ia te oio le wai o mai e whai o e masui o le observer le so ia ua le tu Italia le tonu spepa i tonu le tātou sauwha inga le nei whapena fo i tāpenango lau pepa la batu le kāpena te whapena fo i ona tapu lo tōtou e wsiringi o se minsta tasi wa wale tasi wale lua upu matala whapenei e tele ai le mana malama le mau tonu o le tunu talu tōtou stusinga e o mai le so tau tele i whaalalo lalo e malo e ala le se tele le ana whai i le ai o se fono e anga feeling ma pesta ma sui pandemia le ai se mea o ia tau matuai e maua lunga tele lo tō manatu ia te o tō lava a e tau tele sila le tau singa o le vana nofo ma le vata puia e tau si elfi le mu o le va whelo loai a watu langa o le va moe ma ua manatuai tō whamalia le sui observer e siri lo tū lai e le i whaua wina le tūlanga le tātou whontanga le nia so mau o tā pena le whamatalanga lo ia tu watu i le tunu
ina i whaamalama tili ei tūlanga umo le wai ui eila whai ingo le so ia o le pamtalanga le malangang whalalo tai au fioma whaamalu ruto ia whai ngani ia e reito i eise se leo whai onto e ufia ia e kaawa uia le tai le mana tūlanga le ai tātou whapena ona whai longo winga a tango tu mo ma na ita mama tina ma tu ku so le foringa mai wo fasa e o ai mo o sisinga fua o por kala me fai nga lo kwar malo ia kauvanga kausala ku nga va ku so inga le fa ka mai fa mai wa fasa ai la ko ai se o le fatua uma nei na sau no pa nga sau se pe fa penga nga fasa ngi me fa penga au te fai atu so le ole matu wai me ke va ko ya kai mi na kulje ia marfa alo lava o la o ko ngo fo ni ke ko man ku ar kulinga ko kule pa mali mo ya ia mar kulinga fo suma ga ya kai mi fo o ma pe alo ma fo yo ba ko ya mo le ora ku ora ngo fo nei por fa alo ai tasila le tanga tano va ye to nei le sa awai kasila le me milo le ka wa pe ta fu sa lo fa lo tunga tanga tale o le mai tai foi le foi sa le sa tu stala le ya ngangoma le lo pe ia le sa tasi le fa tala mi milo le nga fa ya io le la o tuli wa lu ese male no fanga sa ale manino yo upu na sa no le la no tango foi la post lunga I'm quoting word by word okay le ko e kadia inga le observer in ya u fa tala noanga ia fa penga foi la mingiska ele ma se sa ngoanga fa pe mai wa sa o ko o isisinga me foi ele fa tu te ele o nga ma fa inga ko wo ya alo official palmia ma le fongo palmia ya la il fa karkara ngoanga face to face kapo yoko ia ma na mingiska ma pa nga me nga kiria ale fo wa me o ele a kusila o article ma e fa mai o fa sa o to meu events ma activities ai se me aneli a to wa ita to fa pe o me milo upu ai lo pole le mala ma pe ha o si me nga le mama fa tu fo le mama e milo I think ole le tita le me milo ai ba fo me le mala mo kuskala fa tu e me ane o tatou sa pe ale fa pe o la me ka mo fi me milo ai po me o vai lava fa tu fo ya le si milo kala ma lo si le ke lo vai pi o manga fa si na milo kala esa foi ka fa me pe anga ya ai e fa tu la uta ya wale winga na lo fa tu nga fa ku la yesia ai si la uto ai materi to me ka ka usa ngo ye li at walanga na ya na post na fa ilunga ya walanga me fa ma se o ma wala fa ka ma yai o le me ali no fa no o le tango e ta usa o mai pi na sa tia i fu ale para ai para na sa tia i fu ale na inisi media i fa fo ele o fa ya fu ela to le mea ma le o fa so imta upuni a ole ka ngo ta usa o mai ma fai mai sa ai si ma to mai mo il mele lena le wa sa malai ma fa pi ile luar fa i rumor observer asira sila nei le fa ta mali i o le sunga le pale mia ma fai ngo sa ngo le to ese mai kai mi le ku so oi ku le pa observer e fai o kengia le anga o ko observer o kakare yanga ya le ia la laule male ai e uia i se tūlanga fo ile wata oto ia ile fai unga ai sa faia ile ava fata marenga ngana fata mali male wala zau ia oi foi la songa o ngosa ia ko wa mio tusi to tala pepelo to tala le sa wala ngale o sa ngo mai le fionga le pale mia ele i kupusa nga fo kanga mga ku le ke le o nga article nga o fa ai le mos fa ko sen foi le se fa ko sen nga fa ingo o mga fa sa ele mos fa ko sen nga foi
Lono winga ya tangia mai o latou mafofo pero sa noanga le feonga lipan bia e foringa mai ua maualulunga te leo tou mafofau longo winga mafo e foringa mai e ko ke pule a oko ai ko ke lifia fako ese ingi mese se ko ke faia ia ol paula le ore me tupu o le tula i loa malu ese atu mal potu ai se fa nga solo fa tel no ai ka fa ko le ko ko fa bri arko o ke longa o la bangole o ko kuri fa ko ese le palmia io ar kuri fa maoinga pena ai maoinga ai ro kuri ko ar ko fa mali si messe ese vai fa ko ar ese ngeia ko ai alu fa le tala le article o fa sale observe my activities and events since when ongi activities me lali kaka kongwala o to vai tu tanga tu fa de camera kaka kongwala io tanga te tom le usa valia er kaka na oh isole sole ai la so fala o e peia i roa rio e ka producer misa mas oi ari ko nga sa o Marietta o Marietta o tangata lea wale vana na fainga ruanga o kenga fainga ruanga le anga ngoma io ale lope ai tasira tangata ese fo ile matua fai article matou tia nga il fainga malo io ia sau mai o ile lope makua i kaleanga feika ngumer kasir fast ai sau kadia ko observe ia apolo le observe mo ko inga kuskala ia de la tutte vai to ile la alena la ayan nifa so le ai ka kari dis kama ka kari pea apela mars ke ko kenya le ka ba do ko fonga la kale la ko vai le ia tu le tanga tale misama o va tu tanga tale na la ai fo so le ye si ede si o tanga tapi e tino esse foi dire ka kai ya e pikingo esse e ko kingo esse ila ma me e fai ka e kuskusi ka ngakangi ya se mo to su e mai ra wodi ia le so po ile ia le a ole o so afale na Marietta ila Leo there you go o le nga kongwa Marietta ila Leo le so fosi o si ma fine le e posi tu sitala le ok na pe ma ke vai ko le Marietta le fai ariko le ariko no so mangi ya inga kusi me se si nga ma ayo afika ayo se singa na ko wala ma mai ya uyo le ya la tata ton wale vai tu e vega fa slow motion foi le lan kuru ya vai ka fa si fa va bele aí isso o ai so ala ula ya na ai so ala ula ya la wa ole si vai sei fa kula kakala ya ole tu langa foi le ke lo si me wa ka wa fai ka ko kuskala jam ko fisa ko challenge sa wa so le ke fa ko ri o kingo kuskala ri so dai ke ro me ale ngo popuri langa eva ele anga e unha anga i mali fa ko fonga le mama ia li fi ba nga o runga di ke ro le si me manga ko ngo fa maka o fi ai fa sa vali skip o vai to di isoleri tauna tautu na foi vai ka si le me sa we kala o sa pe ro ko ika sela era usa me kala ka sela vai lu a sela vai lu va ko kuri wa ki le seguro a chico piu roko ma i fengo a chico ma ke mo kwa la ko inga le kuli la observa ma se sia ka foi ko kuli ma ke la ngo ole winga le tau foi atu o tu singa la ka kenga ngalenga o vai tu ma sole o fai melang fa sia te ma va ko ma se ia po ma ua pele o ma ua which is make mau kingo le o ma ua la fa ka mai wa ile ya se o karango o siringa nga sa mala ku ma fa manino ile tunu me tu puto no fa machine a fa mai se wa nga fa be se fa ma acknowledge ku ka ia fe ko ka news pe o fo nga mai ale la ko le ka news ai o va fa fianka ka ua langi fa fianka ka ua apulu Saudi media watch fa fianka ka ua observer
Whaafiang ka ua ia a me sene le lua a me sene. Ai ka le ka ua ia. Ia? Ai ka le ka ua ia. Ai se mea ka kiongo fia ka ua. Wa le manga o ia se ka ke le manga mi ko nga Facebook fa pe. Ku so me fa Facebook ia se manga. Ele me fa news. Ia me se me fa per kaval. Ila aku pe kaval nga ka la homus le ngi usina. Foka ka ba ko ku le me mo fa ofisa volen fa Australia. Foka ka ba ko le ku le me mo mi ka ba. Ia la sau mo me le sau ya ka. Nana me la ka foka mo se me fai Faalelei fai me la ofisa. Ai nana to fai atu. Ole a so fuati nga mai lona loto. Ona ole tali tonu wina i tangata o ta report. Tali tonu wina mato o tele le tunu. Ole ana me la te wati nga i fua lo loto. Ai ole ana ma ua me ma ki fia ka ua ko i fua o e ka acknowledge tu pe afa pe o tua na o lo fai mai acknowledge. Ona me la acknowledge i fua ole ma ki acknowledge nga i tangata o le nga lu maute nga lu e fatasi ma maua mai ia. Ia ma ua sources. Ole ale le ngata ilea ole matou company or company le stala Samoa. Wa o mo fu ila fai unga ma matulanga e ta auto ye fai unga fa msinonga. Ona me la matou le maua. Ma ka resources e lo ke le mau na la ka resources. Lena. Em vain ka ko fakasira ko umaia. E ka fai meshinga ka la kekia. A ka ke fa mo ya la ko. Lena tonu avele winga na lata. Fatu wale focus nga ia a fai olona vala awina. O ia ti fai mai ia so tanga radio ale to lolita o le radio sa mo nei. Stay oi low lane, swim oi low lane. Ioi, ma ka mo ai oi low lane. Ai a fai wa tele ina upu ai oi le tunu. Ere o ma wanga fa so so la ku e fai kala ya oi. Ai ole ale mela te e fo e fai mai. E te tau ona mātou no foto tonu o le wham. O iai angi kūra whongo e whasainga. Those are public informations. Yeah. Those are public informations. O i le whamsingonga mātou. Se whatula utara le media. Maina wasa ngā kā kusikala umai i le Samoa Times. O i le courthouse mātou i Marukau. E kere ka walu ke sa fa ile so ako ma mai fuolo kai mi ako ai ke aru o ke ngofo ke fai ka kala ingi ke longi cases. As long as you are a registered company, media, e te watua, e te alu le vaenga leo i manu kau court, e al vaenga court, e mai ai me o release mai ai outcomes o fai unga. Fai ngofia ia. E te tau le alu fuai ke variango tulo ma mafuai mai e lango o le so ako ai o. E pawar me te fiaru ai tala turi te tau. Po le ale result o le mention lenga whaia ngei. O le ngai alo le wa mai ura wa mai uma iar wha mangi ngonga e wha msingonga. O le unga le o keisa a le atau ana nei. Na mo li mau pai ma la whai ma. La wa iai uma i ngā summary o me uma. Ea whako o ke lea kuskana le. A le la te iei fua le o e tau o mai ana mea fa mai. E te tau waina o atu uma. Le lalo langi e sau fai foi ko kongu inga ma kau just because o ngai le advantage o ko ngai ko ki sau fai ai ton a e lo e ma to so se ngai sau fai kongu inga ala le ba so le fika ke maka o me la hoye le na o me la hoye le fika ke maka ko ka hoye a te o te fatu la tala ese i o le anganga foi le fufuru le loto fufuru le loto na fai ai leo lau ngā ruenga ma so ia te onosi solo fua ma e tau ala lai mai fua ia i le tūlanga le ia i le mātou porokala me ia tunu u whafonei ua maua sou tupele lei e te tongi atuai oi au news na au mai i le Radio Samoa ai le nā manu a ulu ai au te whaasanga tau fua ma e tau mawhai ioi e te tau pe or me ngare fai e HRPP or ku fo re isu o i me la fai fale ali di kasi la to ia tu lo isu le me tau na tu wai ia le na or family no ngale na le nga ru ta to ngal fa media ka mo e o le me nga wa fa mangu ia le tua fai au e li poki le me wa le nga io a ele au wai le il fai nga malo o tu lai ma me uma a ngai kuri la usap manga ma umea ia ai awe te fai mai tau fasanga tau mai fua mai tau tatou te rei misa
Yoi, fa maruru aku kau kere imisa kau kere ileanga. Ai o te fai mai tau whaasanga mai e se na tangata te tau whai na tūranga. Ia, ka news mafuso le mai o le wanga kai longa ka ngaka. Sa wheloro ke binga i longo. Wafo i korkolo wa e wo malongo. Korkolo ma wale ngai me. Ka wango longo wa kwa afa titare. Na tō noa. Afo le mafu angana na wa mafu inga ke ele udunga wa te ele udunga lenga fo emana ona o ia mo breaking aku ngana me ole emana ona o ia so se me sa mo office ia wa te ila sta mai tai vai me wole o to ia wole to mau ia le mele sa le mele sa nga olonga vidinga ku olongo kali mai longo ke fongi me uma fa penga le la o te ai wo fiu tuli ia fa masanga ele mfaina fa masanga na to inga me fa pen le la ke wo kaus wakau sasa vale mai ai fua malea so tena kai lu anga mai ia ma wai re anga yo e fai lau longa lu Olisia utu alalu ana nei le press conference le fai ana nei ia tia una nai tu alalu e vatu le nganga ngi o kele yo fisilia ke kasida ke nge ese fo ile e poto telefo e fai le lafia ke nge le kengele kengele o forongo ingore fisi so fangi ala winga ele no fayatu ona o nga o isi ngai ngai kama district there you go ona o nga o isi media ngale ngai ngale le mangi nya vango ku o se fisi dia ngai rakanga I would tell you for o isi fisi dia fisi kengele ngai waste of time honestly meu le bankai wale vanga e fonga o la o klara o ki kan milionga nga fai mo ai ko fisiri fo nga fisiri tanga fo nga ko ko nga ko se paul me e sa ko wakar kivi pa wanga me e vai me langi o I question the PM I question ore matu nga o nga ko nga fisiri fai ki fisiri nga le mai mau i for kai mi pare mia ia ana tu una ia ni singa ruenga manisi tanga fe lo ia ya nga ta fo ile ya ora ia me ka ua ma se ka malo lo nga ia le fionga par bia nga fo ka ua al me ale tinana ala tu le fesidi ele manga ya ala ku le fesidi ele manga ya ara mia pole ero le momoli lo nga o isi taimi le ya tau ele ni fesidi ku so la ku sa mo opinions nga le ero la ia le fa so sa o par mia nga opinions ala tu ole matua tele ole mai mau i forte e manga ia e se mele anga mele nga ko fai ngai ole le anga pe o la ko ku mo la lo inga le sui pare mia pe fo le o le manga ia ka le sui pare mia ale la ku sa ka le sui pare mia mar ka le pare le na tonu lo ku sa le ka le lo o me fo ia sa fa mangingo si sui pare mia le ia se vai li wele ia no fa pena nei ole amatua i tele le to inga fesili ai me se malanga mai lo fionga le pare mia o ai nisi tangata sa to feilo ai ese mai pare mia ngi usila ese mai ava vasa manga ia sa ia nisi kai ngo ko feilo ai lo fionga le pare mia o le ase update mar ko feilo inga mai kai yo isala edu lo fionga le pare mia nga yengi investors nga ko feilo ai wangi ku langa o mangui o sa mo yo mo mai ngaka mai lo fionga le pare mia kulanga ia vai fako afesiri ngai yaki pi fesi or fesiri nga sa ka mua ka kala mua sa po a minga ia molonga vai longa ale waru le mer fesiri so isi nonsense ke era wo le se me ke ko ya fesiri fesiri mua na sa tonto fesiri ma si me si fa kwala ukala ko la ma ko la lo ku ya ko wai e ko ke fai ma ya o ko ma ku ko leva e se leva e se ma ko le se fa ko fala inga se fa kwala ukala le la ko le atu o to sa moa ele o kong palang ele ya masesi umaf ese ale mole le press conference a palang ese press conference sa moa ana nga fo i mana tu e pe yo le pese misiruki I kala kuspa ia o le me sau ko kongu le loko ele anga irkangaka ele o le me ala ku fa fo ko kongu o le ale wingo tala le ai masesi o ko se fa malo mo ma lor so fu mangwia I lau fionga le pale mia I lo la ko I amaro la ko I kai ma lo fo I malanga mangwia le uva va ya kusuru kingo ya u fa fo winga lo malosi sa ma ku ka po yo fisidi
ya mai so la ngonga me se fo i fa fu wingo nga le nga valu va yaso ya ki oi le recovery ma structure le finga mai of city ia kali mai lo e ke ro a kong ya kurmenga e fio le parmia fa fe kai so le kapo inga nga ye nango o ko nga ko ke fa le o le ku pe fo ma o io ele fa ko kausi singi ya wala nga upu ma kau fai simple ya io fa fe kai o le o va ya ku sunu kingo se o fa fo winga lo malos ko sa pe ke HRPP do it because ol pale mia o le ku o le se pale mia nga se fast io a o mele ye o to nga nga ku fa ka mai kulo masi ka foi fale le ko la e tu lo wa a fa ya le ngi si fa ya ku fa penga fa le ko la e o ko ka mai kai a pe a fa le ngi ko la e ko ke o fe ngai mar pale mia ku ke ko ma ko mingi manga ko nga skirt fa penga ma ko sa ke fa o fufusi io a o le se fa ya a o le se fa ya ku le o fa ya ku proclamer ngai show some respect anga ko ke ko ma ko miki ya fu fa penga ma ko a ko ke va ai media papalangi ko ke va ai media papalangi ma me uma ma ko ai well dress le ke ngi io e present le ma kulanga ar menga ye piko ke ai pankeke ko ola ia ko ma Fai Faalelei Kou no or ko ala no sa ale va langa foi salar ko ngo fom fa ali mai ko o nga vai ma ku langa fa penga o le pu e ku cameras it's ke va le se lau pasenge lau ka penga nga ai la ku fo langa foi la ye lo ko al mere ye ko sal mere ko ke manga nga o foi le sei vai mai la lo langi I was the one there wa mo fa kar nga so what la nga mia ale to Fai Faalelei Lavalava kulo Fai Faalelei Lavalava o ko kama ave vela ele mfenga fai suki fai aloa fai o fulelei ma nga ya ka ele ku paori ku paori ia lai okay to lo ele sa ke ele a fia foi si kama kai ma o ko ka vai ri yeso inga vai ri uku kau fe kuria ku ro ku mala ko inga Lavalava fa pela ma ke tresele NUS mai vera ko vi fongile a karirunga o nga miki yafu that's so unprofessional a ko wo ko ki fafsa nga I mar pale mia so le va ko kero la kala pinga ka fayak ya le ma nga ya le treasure ke ngera piko kuwa ma nga ya vai ya o ko wele o ko umale le fa ko ari si ko kele le ko vai ko au miki fuli mar ko ke so le ngai kai mia ke ko ke si le fia o to kasi le songa ka uari atu o mo lo wolanga you know ole mo walu show the respect aver fa alo mo walunga ai la sko nga ifo ile lenga walongo mai ya mo wale wa yo me le fionga par mi la fa ma fa kan nga mo le roi kai mingi nga ya lo ma fo wala sko nga irengi to ta ya e fa ya asko nga ifo ie se vai ko nga miki ya fu fa pengi mangi ko nga ai ngo walu le fale fa ku so ko rua e ye lo alo ma nga ya nga le fu ma le vengi me e va me fo ko nga ki nga ai fai la usuki o le pale mia le la fa kan ngo vai ku sai e ka ka nga fa ma winga ile ka ko wo langa fa ku skala you know le kaimi male moments ngo ka kango ai fa karango ar ka yo le ku ya mele ya riet so se le ko inga mele ya se le pe a fa se fale la nga fa la nga sa war vidi ko nga fa ilo ma ya la fa ye ya ku maro ma me nga fa ai mili ka ya tasi fo ile me vatu fa tu ala lo la usunga le ka ia le media malo leto e ko nga viska ko ala luinga o kau ke lo isi kai me iris kanga ka le ko mangkua I remember this le kai me nga makua ku sa mo le ku langa fo ile le beautiful is back so le e ka kanga le media fo ile le ka ko inga ka ka fo pe ase ka ma ko mo sa ka wari so la ko mar sioki
ai ko kongo official par mia mo yu kere fakuskala alu aku mana ngi si yoki ko kongo ale official par mia fionga sa fapito fia mena mi matafa ala ko ka kare mar miki yafu fai ko la mar short ali ali vai aka kare le kering fia foi fakar ngo HRPP fo I think Newsline leo mangkwanga telo le na aso matua i uva ai malo ufa ngoa ai langa ile se kulowa la langa yai fo ia nga ia la veia nga yai o ia fa tautia malu i fali e malu i fafo lo pasa monga ai fai o fainga nga ko ki o fa pe nga ko ki ko manga ofu o ko si yoki nga ko kai fa fie ai kulo ma ko fai fi au soro ai ko aku e ko ke sodi ai ko official ka yo le ko walang yo ko langonga pe a ko pe a ku pala langi tulo wa yo ko langonga pe a ku pala langi fa penga o aku mai ai se pa langi la ku fa penga ru sodi lango wa masangi para lang tulo mo le ku ala lo nga ma ke va ku ai ka kau fo ia nga fai se le wa kau fai se dress code meia ya e la ko ethics or ku skala ka fo ko dress code ya mai lol me ka nga fa nga ia la ko ofu pe mal be la ya sa la ko official palmi nena o ko fa palmi ka fa fale ko sa ia le fai lau tusi o te mana tua sa ia le fai lau tusi a tu la epa o le lo matua wa ngalo ia te ulo na suafa ke lo le lo mo lea e lema fainga e alu e vai kuila epa e au ngoa mar faia le leo ofu e o iso fusiwa so songi mai ka ko fans pe agree la utala le utafaya o to ye o masani ele mele le utafatu yes e sa ile faila utusi ma to tele lo po fo isinga kinga po faila ngira fo lo po so fo pe po le ala e lema fainga e so ngalo vai ko inga e au ngoa ya ko nga melale ya mele la fa ta longa I vai le ka mo e kulo watu fo imalato you know afaye le ai o fa ya kuia ya nga ya la ve ke po ko fi fo ila ve ko nga o fua e fa ko fo ya wa nana tu pu fi fa penei ona le watu o ka mai ka me sel tu pata mai tulo le u ka na finga gains ale vai ko kilo ka mai ka ile le lunga po ka lambele fa se la pasenge man le se la pasenge man ma o fa I think that's your name le ngolo makua o fa ai ko lo makua nga le ma fa nga la ku se sia le vai ku ko inga ku lepa and you know sometimes it may be wahashkeli akelo la kala o ko ma fo we fa kai that's how le mo lunga nga ona yer fingele te ka yo le ku ka yo malo we should start doing that or ko aku le ko ke aku fa penga fa yo le lowa ko standard ma me uma ko e lowa ma me ko ai ko aku manga lowa ila lo mar ko so linga ko le official pan mia ale ngofo le leyer kanga ka leading media kele fisiringi o iko nga mea korfa ya te lole na tonwa ya ole o sia ma karosia ai kele se swinga wale fo sa no par mi os fale kai kas de la paye ya bagay fa sami kiafu no more t-shirts ku sa po t-shirts ora ku si ko TV via ma TV ko me nga ko ke fa outdoor ma ko ke o dress le yak pour kasi fai manga ia ai roa e natural fa natural me ai roa o ki de natural fa esa o ir que eu ir de o vou pouquia esa o i pouqui não vai a coisa fa aka nguki não vai a qua ka ele fa aka ka ele o dele yele na fa ta la fong ta sile va nga wa tona ve ese ave ese le mo le haku ko ma miki ya fu ma tu nga uma fa pena ya ai wo te tau ona le ya ku ya la eima tu lo ya e si fa popo la e
wala pa makoko e fere kai mi ka ke sama vali e ko kongu o faingo ya le na I think of ai u le na fa te tele la le to tele o to le to te so ni mai ya ile tu langa fo yo le e si na fo lo matua